Ai kublai ka VPP ki pajba ki bala ai jin ka shan ya ka seng ha ki por ba ka seng kala let ban pinso thu pajba halor ka mat roster system but reservation policy ha kaleng kari khasi jaintia ha ka ju ka por ka seng kala weru ki pajba banwan ai jin ka shan lem ya ki MLA ka seng VPP ha ka khat ar tarik ujimang ha ka bakin let ban kandu ya menteri rangba u kontrak sangma ban karpat na u ban sange shwa ka jing thungkam kat ba umpat la ban pinbet ya ka roster system but reservation policy ha ka jilla. Again, yung Voice of the People Party is lo ikwa ban terpau yang kecil semua kami ya kipai ba i nong song jong ka rikasi jaya kibala ai ya kecil kersan kecungki ya ka party ha kecil le ban ai cing persan keleng dijaga siapa yang ka cingron kam ban sange ya kini ka cipet rekam di roster system kempat da wanra ya taka review ya ka job reservation policy hage jala jumi ini bagi paiba kila age jingkersan jumi but ni community bagi paiba kina ai ya ka jingkersan ya ka jingale juga party aga benta ka jingha kejadian jongki kun sama jong kali kejungi. Kau speaker MP ba ke parti mencuat kalau kau yang kejing tho jauh chief minister bandawa ban pelom ya ka special session jong kami ka legislative assembly banyatai banyatir lor kini kapan kebetulan kam ya kapa nisngau maka long kecil gunung ko crowd ikut sama lagi jungi haban pinturin kami gini roster system but bagi review ya ka job reservation policy negara juga parti nila community bang sarkar kan lei halo kene dah ba shim kia ya ke interest jong ki kun sama Henry ekbar susi kurang ba kasorka negawai ke Porsche awai ke por kaya penting ya kecing terungkam halor kini ka reservation policy berang long minta but halor kini ka roster system kapa klaim pinkama di negara yang juga parti i berpawe kecing i berpawe kecing sukya lalu kecing le jom kini sarkar NDA 2 but ni negara juga parti ni minum ini isu nampak isu kini isu keba kita ya ka ikut sama lagi but haga karakter negara juga parti ngin le ban a kecing tho sya ka sarkar but ya kini kecing le a kecing tho sya ka sarkar on yalam lagi MLA di Jongi, but ya kan dengan delegation dalam kemat hi dari ba Aden mana Simon belum membeli, but Presiden John Party. Maka dari ban sange nok mardo ya kecing tungkam ada jelas lada kam pakwanra ya kecing penkela ya kan job reservation policy, but maka lada kam kami biang ya kan komputer kam ya kan roster system. Nagalian juga parti di khot soba di wer di paiba kibadon kecing sukya ya kini kam bakin yawan ka artrek ban ya kersan pedesendran len ya ki amri di jogi aba kile pendekendu ya ka ya ki menteri ya chief minister si ha ka artrek banbu ya cindawa na hak sorka te kapor ibu makan long RPG but hargai dei berkali ki paiba ki banwan pan ai ke cingkersan jengki ya ki yamali jogi ki pan ai ya ke cing tho sang sarkar i kerpa red ye pi i wi ki badon ke cing tu banwan cheng ni ka
jingkershan ban long kiba jai ban long kibre ke kle ban kibre kiba bot renti ya kaan ban long mi guru kecing berma panakalian ka parti ki jongi inget pakali bandon ke jingrenti apale inu makam ban nimla ban syak ya ka indiscipline but kinakalian juga parti I kuat rupa penting pak. Lada don kilo kita penting ya kan kita pilih cikgu bar. Akan kasih ke parti kanam don kecing itu. Parti itu kita bandra ya kecing bar kan happy penting itu ya kecing le kecing. Nampak pak kecing le kecing le nak bentar apa? Oman pilih kecing le happy salam. But kambiru kecing le percaya itu menurut kelompok tang ban pet ya ban pet ban kami bagi kun sama di sini kinom dorong nak kacing penteri kami kan ni kecor special policy ba long domentan pada kan proses sistem kali kesorkan suatu panar luas dangi kamon penyekren yang dengan reservation policy pada kamon itu penyekren ya kalau sistem ban kali ya kalau coba cendak jauh chief minister ya di MLA opposition pada kini lawan rak dari Pak Aden atau saya pun pada chief minister ukuran ai coba cendak tu ni suatu yang dijemput coba government Henry nak kebentar kabha kami jom ki kun sama ki basyakta nak kini ka jemput dari kami urus sistem ni kena melakukan dia ni kata jingong jumpa sarkar bagi yang ban yai dawa nak kapor siapapun kumbang giong ba ke VPP ketika opposition party hapo assembly bersama juga assembly lada kesorka kali ini ikam kita hilang menong ba kita ikam kita bersyak ya ka jingha jong jong kinong shong ihap ban sini ni sini ban bersyak ya ka jingha jong sorka